Gdje ste ljudi? Danas ćemo nešto da pričamo. Ladno, sve videe koje sam ja snimio još nisu imali zvuk, tako da ćemo sada praviti video za snimimo. Ako niste pogledali prošli koji se nije snimio zvuk, ušli smo u Arenu 4, Lago 6, naravno. I danas ću postaviti jedan battle i to. To sam sad patila. Kar je zbog tako dobrog edita. Mnogo dobrog editovanja. I jedan sam snimio, tako da, to je to. Život je život koji nema svijeta. Nemoj reći da je ovaj AFK. Da će mi još manje prijetno. Da čujem da je neko AFK. Ne bilo što ću drugi pam param 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 param. Što se desilo? Param 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 pam 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 param 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 param. Ajde opet ovo. Loopy Goblin Battle. Loopy Goblin Battle. Goblin Battle. Jo, skoči ih pobjedno. Jo, živote. Aj, stavi još nešto. Kada su uništi baš sve. Bravissimo. Mucerato pocket. Pokira. Bravissimo, forte mark. Pam param 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 pam 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 param 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 pam 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 param param. Mogu samo da izgubim se jednim krahom. Van Kroven for me. It's a van. Zavrati se u Baba Janga. Mama Janga. I'm so creepy there. Čekamo double eliču. Let's go. Nećemo što. Aj sad, najvišu glupu kartu koju postoji. Ajde na ovu takmicu. Tako mi je na ovu tako da više sam skinula nego na onom drugom tako da više mi se isplatiče. Sam želim da dobijem eliksira. Pam param. Ajde sada veliki. Elixir. Pam. Ne, brate, jesi neki. Nisi nikoga. Samo to ne da. Ono što mogu poštiti to vrijedi. Bolan. Param. Uništite prema što mi uništi. Fuck you. Da ne sve što treba. Kući ću za njih. Bar dobijem Crown Chest. Vidim da sam izgubila. Nije me baš briga, ali tako da otvorit ćemo štek. Really? Šta bih? Really? Sam povezan na Wi-Fi. Really? Really? To bre, 600 gola, 2 gema,
Tesla, hoću Hoga. Hog. A. Mogu i tebe i tebe. Ja se da ću mi ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Izvinite što ako je jako kratak, ovaj klip sam zamotala da se imam kao izvinjenje i